Ya toe fa feloi me fa tal fatu Samoa yo pa ia le popo ma pa le solo. Fa tolo watu tolo lava ai ola se I tulu matanga o le ufira tamai tai. Ai mai se ni mata upolo ofia tuina to le Samoa matters ele ngata mo le silo fio si tatu tunu fa pe foi ono mana tunatu loto ia pe tau foi ona tatu no fo uta ia wa maita watu wa fa nga solo in mai al tatu fa nga palota si tatu tunu ia fa malo le tai malo le tawata fa malo ma congratulations in the fast o sili pala tu sui e wi fa mai ele I mawali ungalo ia the official results ia fa malo fo lau malo fo le finau ole vaenga le nei ole tatu pokalama o lo fanga solo ai ona talno ina mata upu tau fai o fanga malo ma polikiki Samoa ole a moai ona oto ina atu nisi o fanga fa ia ona nga ilea ma so tanga il mata upu au tu pe ona tu ina atu lo talo tatu vitio le mata upu le va o le fono le nu ma le fono le tunu between the Village Fono or Village Council ma le National Fono ia po le palemene o lo o Yesu swinga o le a ono alia e mai e a ona tatu iloa ia pe no fouta fo iai o la utala noina muliane e au ili ia nei lava mata upu e pe ona tuina atu I se vitio ua tuanai o le whainga maloa Samoa ia e ono ta was a cultural democracy po se whainga malo lea o lo fefi lo ye whainga whaavai wha democracy ma whainga whaalanga nu tu manga I whanua masani Samoa seisi whaupunga o se whainga malo o lo o vava alua I le western or modern system ma le traditional system ai mai se le whaamatai e a matala ma fua mai le vava alua ne systems ne lua mai le whaavai po le constitution I lona whaatamuanga po le folasanga ia po le preamble o le whaavai lea o lo whaapea mai o Samoa e au ina pulea pe whaavai whainga whakerisiano ia whaapea fo I tū manga I whanua e ui o se whaupunga e whaale maoti pe mai o le lei e ui foi and this is important e tele ina whete nai pe clash ma conflict vaenga ne lua le whaona po nei ia ma le whalenga nu I le tūlanga whete nai lea, let me say that so se taimi I ese whete na inga I le whatemokrasi ma le whalanga nu e fōlinga mai lava e malolo ia tūma I whanua ia e malo se whainga whatemokrasi se uwhai atu se whaete inga o se whaamaoninga ua umona tupu I le amatanga mai o le tātou whainga malo mai le tutotasi e sa na o matai e whaatanga o na palota whaatanga o na vote ia sa wai lea e peila o falling mai a mana o e fia telling you votes ia po le suita va ia po la tofo e lango ia e te taula ona to telling matai ia o le whainga lana whai ia o whai nei mea ia nei o ballot matais po matai palota ia o le mele o le wha matai o te maiti very young children even were given titles just to vote o se whainga e whaoringa mai e whaale tau ia se tasilana o awala na whawaipe na whatoini pālota se tele o le whaile oni matai o ballot matais o le isi whainga sa whai o le fo e fai I le vai temi nei e ui ona o tau sui le fa moenga mala au tu I vai temi nei o vai temi na ia nisi o tu o lor soi fua mana tu fo le fainga lea I vai temi na o matai pa lota nei pe o usa o le foi na foi vai temi o le isi la fainga o vai loina ia soafa matai po split titles ia vai loina vai tolu vai fa vai lima o fasa fua foi la le soafa matai I tangata tu tele ina ia ma wai foi palota tal wai la le fainga le e na o matai palota
Ia, e ui lava la ina o maltemi nei o le fai, o le lava e split titles. Ia, ai pi ese whamanga, pe o fai ina ia whaamalia i tu o le ainga, i tu pai, wharetama, to appease the different factions of the family, and so they split the titles. I vai temi nei, vai temi na, sa split foi ona, ia mo ni palo te stele. Ia, ona o mai lolea i le afe iwa salau iwa se fulu. Ia, ua sui nei i le whainga lea sa ta o le universal suffrage, ia sa e le national referendum, mai ua ina palota loa na whaatanga palota tangata, I think 21 now, lusu testau sanga. Ia, o le mela na o lo ie le tūlanga, na o lo ie le vai temi nei, o le wingala na, o la utala le whatu awhete nai ia whainga whaaranga nuu, ma whainga wha democracy. Ia e le lifa lava ina malo whainga wha democracy, e pila o le vote lea matai, was matai only vote. Ia a le ua suia nei i whainga which is more democratic and more western, o le palota o tangata te tutasili universal suffrage le wei nei. I sa lava mai tau, e te tau na whitena i systems nei lua. Ona e pei aungala i le pongai nei o le wha democracy, e wha taua ma wha mumua ia te tau ma sa o le tonga a le tangata te tutasi, individual rights and freedoms. Ai o le whalenga nu e wha taua ma wha mumua ia te tau ma sa o le tonga a se vaenga o tangata, communal and collective rights. E peo I la lea I ele whapongai ona so solo te roele isi ma tā upu mo vaenga o tātou whainga malo. I le male nei, e so se whainga foi e avatu wai le whaamamafa whaamamua ma whaataua ini tūlanga o ni mamalu ma ni tūlanga a tofi tū wha solo. Whaaleanga I whanua ma whaaleanga nuu. This is a status-based society. E peila o le whaamatai. It always, if it na I mawhainga wha democracy, and that's a social political principle. O se au te lenga lai wha pia, o le whalenga nuu ma le wha democracy, e mawhai o na whelanga longa mai, ai tele lava ma le lifa ina whete nai. O se lui taule na o lo whengai pia ma la tātou whenga ma lo. So far, we have managed to wait out this storm, I le tele o teimi. I so lava la manatu, e mawhai ona coexist, e systems nei, e ui foi la ina white nai, ai au te loa, e mawhai lava ona whelangalong mai, ia, pe whitutu na, ona, o mai lole o tala no, e le vale o le fono o le nuu, ia, ma le fono o le tunu, po le pale mene, ua le ise vaenga po o whainga, o lo sili o na whaatino i le whaonga ina o tūmanga I whanua a Samoa I te tonu o whainga mā lo whaona po nei e pei o na whaatatia mana o mia e le whaawai po le Constitution nei lo le vale o le pale mene ma le fono o le nu. Nowhere is the constitutional directive and mandate that Samoa should be an independent state based on its customs and traditions more evident than in this coexistence or partnership between the Village Fono and Parliament, aka National Fono. I le vai temi nei ma temi o tuanai, o lo o tau ma whai lava whainga malo e tau fi mau ma wha malo sila vaenga ma mata whai oi a tū manga I whanua tono whainga malo, e mai se pūlenga I nuu malalawhanga I peila o nei. Na pasia se tula fono po ai inga ta ua o le Village Fono Act I le afe iwa salau iwa sfulu. Ai toe teu le lua afe sfulfitu. O le nei tula fono, ia na whaamalo sia I pule ngā li mwhai pule I nuu malalawhanga. Ina ia pulea lava I la tau mwhatino la tau tula fono. Ia maisi po kalama mo le Manuela o tele o tangata anu. E peila ona tuina atu le whaia lea po so tanga ngā lue whaatasi a le pale mene ma le fono le nuu. Le o whaamatua tuai nisi o pulenga ma malosianga le fono le nuu e ala I le Village Fono Act lea.
E pe foi la ona tu ina tu o le valea o lo ilonga ai se whaatinonga o le whelangolango mai ma le vava lua o whainga whaatemokrasi ma le whaalenga nu. E wila ina o lo o iele taula inga le nei i le fono le nu ina ia sanga whaamalo sia pe ma pule tutu atasi autonomous. Pe tai ua amata ona umai tawina e a ulawa ia. Leo i o le fono le nu i lona whaatulanganga whaamoemoenga malona mamalu e pe ona sasa wai mai ana mua. O le fesili pe aisea ea o le atali stemi. O le swinga o le amata ona fotua e mania e mai pe a whaile na ele uma ona tupu i le teimine lava as I speak. Le valea ua o tauina o le vao le nuu mamoli nuu between the village nuu and the seat of government molinu. O se vaenga tonu lea o lo fa autu eleviti o nei. E aula ina o amata tu fa penei. Parliament is the village fono writ large. O lona winga e tu sa fa te lele fono ale nuu. O lona tau laulea o le parlemene. I se isi fa ponga faingo fie. O le fono le nuu po le traditional village council. Lea ua tele ina mamanu ai le fono I molinu. Po le parlemene, e peila I vaenga nei. Mua o le upu po le ingoa fono, ia o le ufa o ngā umai vaenga nei lua. O le fono o le nuu, ma le fono I molinu. Both bodies use the word or name fono. Lua, o sui a wai o le fono I molinu, ua na o matai. E pe o le fono fo I le nuu. Members of both fono are matai only, chiefs. Tolu, o le whalefono I molinu, ia ua whau e fōlinga o se whalefono na masani mai e le fono ale nu, le whale Samoa whaalapotopoto. The parliament building in Molinu is modelled after a traditional whale that the village fono used to meet in, and still in some villages, still the same. So even that aspect, the modern parliament tries to borrow from the traditional fono. O le whale fono mo mua lava a Samoa sai, ia o se whale Samoa, la potopoto, e o fo ila ile no fuanga le fono I tonu o le fono le, ia, e wha la potopoto a pe na I tonu o se whale Samoa, e Samoa sani mai ei, ia o le whale fono la le mo mua Samoa, ia le watala I lalo. Lona wha, ua mana o mia ma whaatula fono ina le whai o monotanga a sui o se fono a le parlemene. Ia pei fo o matai ma sui o le fono a le nu. The monotanga is now required of a member of parliament just like members of the village council. Lima, o le parlemene o le fono whaitula fono le tunu. E whape o le fono le nu o le fono e whaia tula fono a le nu. Parliament is the lawmaking body for the country, and the village fono is the lawmaking body for the village. E ala ona tau oto atu ia mene te tusa pe tali tusa ia fono ne lua. Ona e se senga I longa lava o la atu ina atu. Yeah, I say tali la, wait for it. Ona o lea nga ia tu le me tau wailata, so to speak. I'm building up to the climax of this whole relationship. Le se senga o lo whaafolinga o le a o mai. Ia po o mai lava. O se senga le ne a tonu o le a vea matai ai la tō le au tusi thesis, dissertations, ia le au skola. This big difference is quite interesting, if not dramatic and consequential. And that difference is, drum roll, o le parlemene, e iei pāti ma vaenga whaupufai. Ai le aini vaenga whaupufai I fono nu. Or is it? Pe moni whaamaoni le tūlanga. Well, we shall see. Tato mate tū. Ai tu sai ma se taumatenga le Samoa Matters lava ia. E le ima tuai longa ona iai. Ai ua taua tata mai. Ma ole a o mai. Ole a amata ona ofi atu whainga pāti I fono anu. And I see it as inevitable. I hope I'm wrong. But if I'm right, o lona winga, ole a o mele teimi
e uso ele fono anisi o nuu, ma whaile late wasonga fua. Ai wo mai nei matai, wo le toe matai malona pou, ai wo vaenga wha upawhai malona matua tala. Ole ale toe whaia whai unga e wha vai I malienga au tasi, consensus. Ai ole a wha palota, vote, ia mata upu. Ia pe whaifo ia le pāti le to telo na sui, ia nei whai unga. O nisi o fono o le awai vaina, pe a whai e tu maupea le ala fua lea, o le a iai whainga pāti wa enga whai I te tonu o fono al nu. So, o la iei la fono o le awai vaina, e whaavai lungo a la tu so tanga wha pāti, pe a whai isu I o pāti te tasi, ai o le a ono iai foi fono, I le vaina, pe a whai le nai au tasi umale nā nuu ia poli tumalo I se pāti se tasi. See my point? To use the present dominant colors, ole a iei nuu mai tumalo lanu mumu, ai lanu wana isi, o isi o la whiwhiroi, pe au nei Amerika, e isi tete mumu, e isi tete lanu wana. O foi lai whainga palo te Samoa, ia ole a iei mea foi le tau o swing districts. Po I tu malo ia ma whai ona lātou ono whiwhuri iai ma whesu iai la lātou palota. Ia maisi lava swinga o le a ono iai le fono o le nu. Sale ma sani mai. Again, this major shift is quite consequential to say the least. Ai mai le whainga o se tu whawhea ngai tele lava le nei, a big irony, if you will. Pe a whai o tau mai. O tūlanga umalava ia na tuina atu e tutusa I le fono I mo le nuu ma le fono I le nuu. E whaama fua I le fono o le nuu. E tusa e kopi e mo le nuu le nuu. The parliament has borrowed or copied from the village council in all the similarities that I mentioned. Aile se singa lea I whainga pāti ua kopi e le wha le nuu whainga whaamolinu. It's reversed. Very interesting, eh? Ai iei fōi la ma le isi tu whawhea ngai e sili atu. Olo iei lea I tau mo whainga a I la tōnei olo una ia whainga whaapati e tau whi mauma u mautu ma whainga whaalenga nu. Ai umane ua avea la tu whainga whaapati ma pelu whaatau ma ai. Lea ole a suia ai pe so sofa I fono ale nu, po fono nu. Ia, po whai ma le loa le nei tūlanga. Po le mai loa. Ia, a oi o nei loa. Ia, whesili loa ia Samoa. There is an even bigger irony, and it's in the efforts of the proponents of party politics to perpetuate the customs and traditions of Samoa within a more modern form of government, and yet, in doing so, they also wield the proverbial double-edged sword in changing and dismantling the traditional village fono. Albeit innocent and perhaps ignorant, their intentions may seem. But you, Samoa, be the judge. Whamasino ane o Samoa. Ia, whai maulo leisi upu. Ia, whika mai le pese. Ai o sia unga whika ma kau wha upu ma ka upu. Ia, ai to e whawhitaiti lea tu Samoa mo le mai mo whaafonga. Ai e fo e se upu o le tau te maali ele o una. Ia, e matu atu ina. Lafo ia inu le aina. E tanua ile palapala. Ma ele la mala. Ai mai a lule tumua ma le Samoa matters. Ia, wha soifo ia. To e wheloi pēr.